billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wa Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takut kalah latih. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Insyaallah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Insyaallah. Usikum ibadallah wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Insyaallah. Wahai Yunus, Ya, Yunus ya. Hasan bin Hasan Matau. Pada hari ini saya bertindak sebagai wakil wanita tersebab ayah kandung dari mempelai wanita yakni Bapak Tarik Pore telah memanggilkan kepada saya nikahkan dan kawinkan kepadamu anak kandungnya yang bernama Nur Wilanti Pore binti Tarik Pore dengan mahar darimu berupa uang adat 48 rupiah, seperangkat alat sholat serta cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nur Wilanti Pole binti Tarik Pole dengan mahar tersebut karena tunai Allah dan Rasul.